Bugün benim tuğan kim beyram bulatırgan kim sırada yani irden nerse pişirin iken peremeş dedi beleş dedi beni. Eydəgiz, tabın qaraqim etəgiz. İyi. Siz de işten son kilgensizdir. Hiç kaç vakti beydi. Eydegiz, oturamız. Әни, eydə tabınlı bir gələ vəzirlik. Мен де сізге болышам. Бар да әзір, үстелге қоясы ғына қалды. Қызым, сен суытқыштан яшілше салатын алып қой. Той табыны болған бұл. Әне пішірген ризықлар бекерек тәмлі шо. Мен генә түгел, әтиеңіз дә булышты. Тәмле итеп тауық қыздырды. Ашамлыкларны да кибеттән бергәләп алдык. Мен де benim tıkmaşlaşlarım бик сагындым. Бар ризық та бик тәмле булған. Тіліңні йотарлык. Hazır kibitten bütün eybirini satып alırga bula. Әтиегез дөрес әйтә. Дус, тату яшик балалар. Біз сізден өрнек алып яшейбіз. Біз һәр вакыт шулай сезнеңчә яшәргә тырышабыз.